Hi mga langga! Yes, welcome back to our channel. So for today's vlog, I am Joygang again, your mama bear. And your angel bear And welcome back to our channel. okay, so good morning. Walang inana mong mga mata. Tingkit. So karon nga vlog mga langga is himuon na mo ang eating red food for 24 hours challenge. Yes, so karon mamahaw me and nag-prepare na mi sa among food nga red unta pero murag pink. Amo ang luto, among water, abang sudan mga langga is pula nga noodles. Yes, higit. And pula nga itlog. Okay. So, mga una ta. Sige. Okay. So, tilaw is again tubig dyan. Inom sa tubig. Tubig ra lagi. No? Sige ko. Nya kani pong noodles po na eh. Weh. Feel na ako kay. Murag, makuan ko sa red. Gamit. Piyong laman ta. Noodles ra. Gamit rin dyan ko kabulong gamit ito tinidor. Hindi yung pag tinidor. Dyan ko kabulong gamit ito tinidor. Tinidor. Kay, ko na okay ni. Simple. Simple na. Kinamot. Joke. Itlog ra pa siya din. Itlog. Ito bra. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to. Shut all the world down, just you and me. So, mga langga, yes, we're done. Tara mo mga plato. Chiring! Yes. Kay daghang batang gipang gutom. Then, nami sobrang gamay noodles o gamayng egg. So, muto siya ang amo ang breakfast karon. And unya, mag-prepare ta sa atong para lunch. Kung unsa na pagkukanon. Pagkukanon. Ludon ko gamay aning tubig. Pero tubig raman siya glasa. Pero ang iyang color ba? Android. Okay, so see you later mga langga if mang lunch na punta. And tanawo na to kung ang ato ang poop mahimong red. Kalibang na karon? Na, wala, di pa. Kung kalibangon ka pa pala ako. Tanawo na to. Og No! Na, kay di ba puros man red atong kanon ra karon? Ni. Kalibang ko joke. See you later mga langga. Oh, itlog pula. Noodles pula. Dito. A few moments later. So mga langga, it's our lunch time. So naami nilat ang baka nga wala na lum. Oh no. Nilat ang baka nga pula and yes, among rice, among water. Siya. So nauna ta.
Okay, mga langga. So, it's time to eat our lunch. Si EJ, murag din niya kaya ang kaya lagi na. Ayaw na ang red. So, let's eat. Ayaw na ngarid, gani na kaayo. It's time to drink a juice. Tubig na mo siya. Oh my God, feel na ako kay malato kong color red. No. Latak spray. Oh no. Sana wala spray. Thank you, Lord. Baby, don't throw just like me to mess up a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. And now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? The silence are way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Away, yeah. Away, yeah. Away, yeah. Baby, don't throw our love away. Just like So, mga langga, yes. Paluod-luod ang angel bear pero nahurot. And yes, so humanami. Chilling. So, muna siya nga atong lunch karon. And unya is mag-snack ta. And kuyugon muna ako sa pag-prepare sa atong snack. Nagkaan ka! Kaon po siya color. Red. So, see you later mga langga. So mga langga, mag-prepare na ta karon para sa ato ang snack. Yes. So, among snack is gulaman nga red, then kaning pan nga bahaw-bahaw. Bahaw-bahaw. So, di na mo ni kanon kay yellow man. Amaro ng kaon niya. So, nara among snack. And chilling. So, let's eat. A few moments later. Hi mga langga. So karon, tiwaso na to atong challenge nga katong eating red food for 24 hours. So karon is mag-dinner na ko, which is kani. Red naman ko di mga langga, napagong ra siya. And wala si Angel Bear kani uli sa ila. Kay naligo to siya. And dito naman po to siya mag-dinner. So ako rin tiwas kay sayang kay kung effort ganina no namahaw may naniud to nga puros pula. So ini siya akong dinner, so let's eat.
done eating my dinner and that's the end of our challenge. And muna yung pinaka-exciting na part. Wala pa mo ako nakapoop. So, let's see, Jun. Bitaw, unsa dagay mo? Puros biya pula akong gikaon karon. So, expected jud nga na pula something. Sorry sa mga nangaon dira. So, muto siya. Super nalingaw ko sa challenge. Kay super magawa si mong pa-creative. Creative jud. Like, kung sa'yo mong dapat kanon. And, basta nice. Nice siya nga experience nga challenge. So, muto siya. Muna siyang end sa atong vlog for today. I hope you enjoy. Kay, you know, we're just spreading good vibes and love to everyone. And by the way, sa mga bago pa diri sa atong channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa, please to hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. So, muna siya. And see you again for our next vlog, mga langga. Ciao, God bless, and please be safe, everyone. Hi mga langga! Yes, mga langga. So, this is our second outro. So, before this vlog will end, namin mga shout-out. So, yes. Shout out to Koy Koy TV. And, Shout out to Miranda Afri. And last, shout out to Mark Joseph Sales or Atimar. yes. So, thank you kayo sa pirming pag-watch Koy Koy TV ni Miranda Effie ug ni Atimar. And shout out to Marvin Patubay from Angeles City. Yes, thank you so much for watching. And Papa Bear, shout out ni. Shout out ko ni Bisdak Vlog. Yes. Then Kitsa ba yung shout out line? shout out din ko sa kuan sa Zeta Pi Omega. God bless brothers and sisters. Piso. God bless. Yes. So, mo to siya mga laga. I hope nag-enjoy mo sa mo ang eating red food challenge for 24 hours. Bisag wala ni Tiwa si Angel Bear. Kay Wala. So, thank you so much for watching. I hope you enjoy again because we're just spreading Good vibes. and love to everyone. Yay! So, thank you so much for watching. God bless and please be safe mga langga. Bye-bye! Ciao!